Televiziyo y'igihugu ya Irani yatangaje ubutumwa mu izina ry'umuyobozi mukuru mushya Mujtaba Khamenei. Ni ubutumwa bwasomwe n'umunyamakuru wa televiziyo ariko ntibwatangaje amakuru agaragaza ko ubuzima bw'uwo muyobozi buhagaze. Hari raporo zimwe zivuga ko hashobora kuba yarakomeretse mu gitero cyahitanye se Al Khamenei uri umuyobozi mukuru. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa mbere w'ibitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Muri ubwo butumwa Mujtaba Khamenei yavuze ko Iran izahora ihorera amarosi y'abishwe bayo yise abamaritiri. Yongeyeho ko igihugu kizakomeza gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo hafi 1/5 cy'amavuta ya petroli acuruzwa ku isi. Yanahamagariye ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu gufunga ibirindiro bya gisirikare bya Amerika biri ku butaka bwabyo. Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbc-gahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mukurikira BBC gahuza miryango. Turi kwa kane igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Izi ni ingingo zamwe mu makuru tugiye kubashikiriza. Indongozi nshasha y'ikirenga ya Iran yavuze ubwa mbere kuva atowe aho yemeza kubandanya afunze umuhora wa Hormuz ucamwo ibitoro. Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iri kiragira amatohoza kuri cya gitero ca drone cahitana ejo abantu batatu harimo umukozi w'ishirahamwe UNICEF. Nayo mu mikino umwongereza Steven Constantine yagarutse kuba umumenyereza w'Amavubi umugwi nserukira w'igihugu w'u Rwanda mu mupira w'amaguru. Tubafite kandi n'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Anne-Marie Niwemwiza. Tuanze twakira Latifa Mutesa bashikiriza makuru avugwa ijya nino kwisi mbere yuko tuja mu idonido ryano makuru. Televiziyo y'igihugu ya Irani yatangaje ubutumwa mu izina ry'umuyobozi mukuru mushya Mujtaba Khamenei. Ni ubutumwa bwasomwe n'umunyamakuru wa televiziyo ariko ntibwatangaje amakuru agaragaza ko ubuzima bw'uwo muyobozi buhagaze. Hari raporo zimwe zivuga ko hashobora kuba yarakomeretse mu gitero cyahitanye se Al Khamenei uri umuyobozi mukuru. Icyo gitero cyabaye ku munsi wa mbere w'ibitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Muri ubwo butumwa Mujtaba Khamenei yavuze ko Iran izahora ihorera amarosi y'abishwe bayo yise abamaritiri. Yongeyeho ko igihugu kizakomeza gufunga umuhora wa Hormuz unyuramo hafi 1/5 cy'amavuta ya petroli acuruzwa ku isi. Yanahamagariye ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu gufunga ibirindiro bya gisirikare bya Amerika biri ku butaka bwabyo. Umunyamabanga ushinzwe iby'ingufu z'amashanyarazi muri Amerika Chris Wright yavuze ko igisirikare kirwanira mu mazi kititeguye guherekeza amato atwara ibitoro mu muhora wa Hormuz mu gihe intambara ya Amerika Israel na Iran gikomeje guhungabanya uruhererekane rw'ibitoro ku isi. Ibiciro by'ibitoro byongeye kuzamuka nubwo ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu cyatangaje ko kwa gatatu ko kizarekura utugunguru miliyoni 400 z'ububiko bwihariye mu rwego rwo kugabanya ikibazo cy'ibura ry'ibitoro ku isi mpuzamahanga. Mw'ijoro ryakeye kandi andi mato 3 y'abasivili yagabwe ibitoro mu kigobe harimo n'itanki ritwara petroli rifitwe n'ikigo cyo muri Amerika ryagabwe igitero hafi y'inyanja ya Iraq. Polisi yo muri Kenya yataye muri yombo umuturage umushinwa ukekwa kugerageza gusora mu gihugu ibimonyo birenga 2,000 mu buryo bw'amagendu. Bikekwa ko byari bigenewe amasoko yo mu Burayi no muri Aziya aho bakunda kubyorora nk'amatungo yo mu ngo. Ni nkuru ku rubuga rwa BBC tugiye kugezwaho na Juventus Muragije Maria. Abashinzwe iperereza bavuga ko ibyo bimonyo byari bipakiwe mu ducupa duto dusanzwe dukoreshwa kwa muganga bigahishwa mu mpapuro zo kwisukura zari zipakiye mu bikapu. Abakunda gukusanya udukoko bavuga ko guhiga ibi bimonyo bigenda byiyongera cyane cyane mu Burayi no muri Aziya aho hari abantu babyorora nk'amatungo yo mu rugo. Abategetsi muri Kenya bo bavuga ko gukura ibimonyo muri Kenya bishobora kwangiza ubuzima bw'ubutaka ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ikigo cya Kenya gishinzwe ubwirinzi bw'ibidukikije kivuga ko ibindi bimonyo nk'ibi byafashwe bivanywe muri Kenya byafatiwe i Bangkok muri iki cyumweru. Urukiko rwo mu Burusiya rwakatiye igifungo cya burundu abagabo bane b'Abanya-Tajikistan bahamijwe icyaha cyo kugaba igitero cy'iterabwoba gikomeye kurusha ibindi byabaye mu Burusiya mu myaka 20 ishize. Iki gitero cy'amasasu cyagabwe mu nyubako yakirirwamo ibitaramo iri hafi ya Moscow. Abantu 149 barishwe, abandi 100 barakomereka muri icyo gitero. Itsinda rifitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State ryatangaje ko ari ryo ryagabye icyo gitero. Abandi bantu 11 nabo basanzwe ari abafatanyacyaha muri icyo
gitero bakatiwe igifungo cya burundu. Uru rubanza rwabereye mu muhezo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'abandi bayobozi bavuga ko Ukraine yaba yaragize uruhare muri icyo gitero ariko ntibigeze batanga ibimenyetso. Leta ya Kiev yarabihakanye yivuye inyuma. Bernard Latifa urakoze kuri ano makuru. Aya makuru mu buryo buramvuye reka tuyahere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho leta ivuga ko iriko iragira amatohoza kuri kugira ukuri kumenyekane kuri cya gitero c'utudege tutujamo abadereva cabe mu cagucagu bwejo kwa gatatu kwigahitana abantu batatu harimo umukozi w'ishiramwe UNICEF Goma. Itangazo risohotse nyuma yaho urunani AFC M23 rugenzuye ico gisagara gwegetse ico gitero ku gisigara cya Kongo FARDC. Ubumwe bwa Afrika n'ishiramwe ONU batangaje ko bateye umutima uhagaze n'ico gitero hamwe n'igwirirana ry'ibitero vy'amadrone bikorwa n'impande zishamiranye mu bwa Kongo. Inkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Jidation Ndempundu. Mu itangazo leta ya Kongo yashize ahabona ntiyemera canke ngo ihakane ko ari yagize igitero ca drone cahitanye abantu batatu mu bucagucagu bwo kuri wa gatatu harimo umufaransakazi Karine Buisse yakorera UNICEF mu gisagara ca Goma. Ivuga ko inzego zibijejwe ziriko ziragira amatohoza kugira ukuri kumenyekane kukunge n'ibintu vyagenze. Uretse abantu bitavye Imana, iki gitero c'Igoma cahitanye amazu harimwe y'abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ibi vyatumye umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'iri shirahamwe Stéphane Dujarric ava mu gacerere. Yavuze ko atewe umutima uhagaze n'igwirirana ry'ibitero vy'amadrone mu buseruko bwa Kongo, akibutsa kandi ko bibangamira abasivile. Umukuru w'urwego nshingwabikorwa rw'ubumwe bwa Afrika nawe nyene yateye ivyatsi ico gitero, avuga ko cahonyanze amasezerano mpuzamakungu akingira abanyagihugu mu bihe vy'intambara. Ko bwa Mahmoud Ali Yusuf ni ngombwa ko impande zompi zirinda gusotorana uko bishoboka kose, zigaca kure y'inyifato yose ishobora gutuma ibintu biyangara. Yibutsa izo mpande akamaro ko kubahiriza utwigoro two kurondera amahoro turiko turaba hamwe n'agahengwe kasabwe. Mu itangazo ryayo leta ya Kongo ivuga ko yiyemeje kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira abanyagihugu n'abakora mu mashirahamwe afasha bari mu kaga bakorera ku butaka bw'ico gihugu harimo n'uburere bugenzurwa n'umuhari AFC M23. Yamara ibona ko uburyo bwiza bwo gukingira abo bose ari uko igisirikare cy'u Rwanda ivuga ko kiri ku butaka bwayo cokura ingabo zaco muri Kongo. Iyi leta isanzwe yagiriza u Rwanda gushigikira mu vy'uburyo no mu vya gisirikare umuhari AFC M23, ariko u Rwanda rwo ruvyamirira kure. Ruvuga gusa ko rwafashe ingingo z'ubwirinzi kugira rukingira umutekano warwo. Tukivuga ibijanye n'intambara yo muri Kongo, benshi mu bo yatumye bahungira mu Burundi vuba bagwiriyemwo abana bafise munsi y'imyaka 17 ku bihumbi birenga 60 vy'impunzi ziri mu ikambi ya Busuma mu Ruyigi mu Buseruko bw'u Burundi. Abana bashika ibihumbi 39 kandi harimo n'abatari bake bahunze bonyene. Amwe mu mashirahamwe aho ibusuma ariko araha aba bana inyigisho zingene borerana nuko kwibeshaho mu kurindira ko basubira muri Kongo. Iyi nkuru mu buryo buramvuye tukazobibashikiriza ku musi wejo. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Inama nshingamateka ya Senegal yemeje itegeko rikaza ibihano ku baryamana bafise ibitsina bisa ndetse rikanahana ibikorwa vyose bifatwa nko kubamamaza. Abashingamateka 135 nibo batoyiriye iri tegeko barishigikira kandi nta numwe yari hakanya, ariko batatu bakaba bifashe. Ni inkuru dushikirizwa na Anne-Marie Nwamiza. Ni itegeko ryari mu byasezeranyijwe na Perezida Bassirou Diomaye Faye ndetse na Minisitiri w'Intebe Ousmane Sonko, kandi ryashyikirijwe inteko nyuma yaho abantu benshi bafashwe bakekwaho kuryamana bahuje ibitsina, ibikorwa byari bisanzwe bitemewe n'amategeko mu gihugu cya Senegal. Guverinoma ivuga ko iri tegeko rihuje n'ubushake bw'abaturage. Umuvugizi wayo Amadou Moustapha Ndiek Saré yasobanuye ko abaturage benshi ba Senegal batemera abaryamana bahuje ibitsina. Ahayunzemo avuga ko umuco w'icyo gihugu ubirwanya kandi ko babihagurukiye bashikamye. Amatsinda akomeye ashingiye ku muco yaramaze igihe asaba ko ibihano bikazwa. Ubu aravuga ko iri tegeko ari intambwe yo kurinda indangagaciro ndetse n'imyemerere y'Abanyasenegal. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu iraburira ko iri tegeko rishobora gutuma ivangura n'ihohoterwa bikaza umurego ku baryamana bahuje ibitsina ndetse no ku bandi badakunda gutangaza ibijyanye n'imibanire yabo.
umushakashatsi wa Human Rights Watch avuga ko iryo tegeko rinyuranyije n'uburenganzira mpuzamahanga bwo kutavangura kandi ko rishobora kongerera abantu ubwoba n'akaga ko guhohoterwa. Yongeyeho kandi ko iri tegeko rishobora guteza umwuka mubi mu baturage mu gihe umuntu n'ubuzima rusange nabyo bikwiye kwitabwaho. Hari n'abavuga ko imibanire y'abahuje ibitsina itazacika kuko n'ubundi abenshi basanzwe babikora mu rwihisho. Dr Charles Dotu uyobora ihuriro ry'abaryamana bahuje ibitsina muri Senegal avuga ko iri tegeko rizatuma abantu barushaho kubaho badatekanye, abandi bagahora bihishe cyangwa se bagahungira mu bindi bihugu. Ibi byose bibaye mu gihe mu kwezi gushize polisi yafashe abagabo 12 barimo abantu bazwi cyane mu gihugu bakekwaho imibanire mpuzabitsina ibujijwe n'amategeko. Urakoze Anne-Marie niwe mwiza. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryongeye guha umugwi nserukiragihugu umumenyereza w'umwongereza Stephen Constantine yigeze kumenyereza imyaka 11 iheze. Uno mumenyereza w'imyaka 63 aho amasezerano mashasha y'imyaka 2 mu gihe Amavubi amaze imyaka myinshi atitwara neza mu nkino zo ku rwego mpuzamakungu. Constantine asubiriye Adel Amrouche yahora amenyereza Amavubi akaba yirukanywe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka kubera umwimbo muke. Ni inkuru twateguriwe na Yves Bucana. Nkuko tubikesha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, umutoza Stephen Constantine yahawe amasezerano y'imyaka 2 ishobora kongerwa bitewe n'umusaruro, gufasha u Rwanda kuzamuka no kugira umwanya mwiza ku rutonde rwa buri kwezi rwa FIFA. Nicyo umutoza Stephen Constantine azwiho, kuko mu gihe kigera hafi ku mwaka yatoje Amavubi yafashije ikipe y'u Rwanda kugera ku mwanya wa 64 ku isi bwa mbere mu mateka yarwo mu mupira w'amaguru, hari muri 2015. Icyo gihe yari yafashije Amavubi gusezerera amakipe akomeye nka Libya na Congo Brazzaville mu gushaka itike y'igikombe cya Afrika AFCON 2015. Nubwo Amavubi yari yatsinze mu kibuga ariko ntiyabashije gukomeza mu matsinda kubera ko u Rwanda rwatewe mpagana CAF ruzira gukinisha umukinnyi wanakiniye Repubulika ya Demokarasi ya Congo Dadi Birori. Constantine ari mu batoza bake b'Amavubi bagiye batirukanwe. Yaje kwegura mu kwezi kwa mbere 2015 nyuma yo guhabwa akazi n'ikipe y'igihugu y'Ubuhinde, aho yavuye mu Rwanda Amavubi ataratsindwa umukino n'umwe mu rugo mu gihe yari amaze yatoza. Agarutse asimbura umunyarigeria Adel Amrouche wirukanywe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, kubera kutubahiriza amasezerano n'umusaruro utarushimishije. Amrouche yatoje imikino 6 yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya FIFA 2026, aho yatsinzemo umukino umwe, anganya umwe, atsindwa imikino 4. Nkuko tubikesha ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, uyu mutoza w'imyaka 63 ku ikubitiro agiye gutegura ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino mpuzamahanga ya gicuti izwi nka FIFA Series iteganyijwe kubera i Kigali mu mpera z'uku kwezi no mu kwezi kwa gatanu. Urakoze cyane Yves Bucana. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishaki. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Ubu rero tukaba tugeze ku isaha 12:42 i Burundi no mu Rwanda. Ubu naho abakunzi b'urunana umwanya n'igwanyu. Sori nango fitiye bagenzi b'inkuru ishyushye. Hagati y'umukobwa Jana yamenye aho Pascal aherereye. Agiye gukora iki? N'urunana. Mwana we ya baba we cyagishwe muragikandagiye rangwe ubu ryasano rya gasana ngo ni muzara ryatumutse ritedakoze ibyo naribwiye koko. Ariko mukobwa ja ubu koko amakosa yose yegeretse kuri muzara kuko ni wenyine ubona nabivamo rangwe impanga ziri hara ntizinyoroheye pe, bityo muzara agomba kumenya ibibazo byatewe na Shizirungu na Muhozi. Ariko rero wa mubyeyi we ntabwo ujya wiga niba uniga ntagufata
ubu ngubu aka kanya wiyibagije umwana wawe wazize indwara ziterwa n'umwanda koko. oya rwose Rangwi yego ugira ibibazo hano ariko winkora mu nkovu pe. zana iyo nkweto yawe nyigutunganyiriza. Ayikirasa nyine. zana nyigutunganyiriza. ujye ubura kugira isuku ngo ubusa abantu bose bazabikandagira uzabatunganyiriza inkweto. mbega abana badutse we. nyumvira nawe we. nyumvira nawe da. baba batoraguje mu ngo zitandukanye aho bajya gufifita. ubu abana bawe koko batunzwe no gufifita. none se mbese Rangwi. muri make mu gihe abandi bana bari mu rugo mbonezamikurire abawe baba bazenguruka mu mudugudu. icyo koze mukobwa ja ibyawe ntibikiri ibyo kwihererana pe. dukwiye kubimenyesha inshuti z'umuryango zikagutangira raporo kuko urakandagira uburenganzira bw'abana bawe wa mubyeyi we. Rangwi wandekeye amahoro yanjye kuzi ko ndi njyenyine muri uru rugo koko. ubu nawe ndi umuturanyi nyabaki koko mukobwa ja kubona abana bawe batiga urugo rwanyu rwuzuye umwanda kandi rurimo umubyeyi wonsa n'abana bato. erega wa mubyeyi we ntawanga ibyiza arabibura. ubukene buhuza n'umwanda wa mubyeyi we. mu bukene umuntu ashobora kugira isuku rwose kandi bikemera. cyokora byo hari ibyo nemera nk'uwo mwanda kuwukuraho cyangwa se gutoza abana gukoresha umusarane neza ntaho bihure n'ubushobozi da. niko se mukobwa ja karama. Pasikari na n'ubu kubw'amahirwe ubu nonaho aba narahamenye Rangwe. none se ubu ngubu na n'ubu pe ikibazo cyanyu ntimushobora guhura ngo mukiganireho hanyuma mugikemure. ahubwo ndateganya kumushyira abana be Rangwe. bariya bakuru bose ndabamushyira. none se mukobwa ja aho kugira ngo musenye munatandukanya abana banyu bamwe barererwa hariya abandi barererwa hariya kandi mwembi babakeneye wamusanze uciye bugufi ukitwaza icyo akunda hanyuma ukamusaba imbabazi rwose akagaruka mu rugo mukarera abana. ariko Rangwe dabure wowe ntuzi Pascal yo yafunze umutwe. ushaka urwagwa rwiza hanyuma umushyire mu rusangire umusaba imbabazi. ariko uzi ko ibyo byamufasha Rangwe cyane rwose. burya umuntu mukuru aba ari mukuru. iyo namungire rwose ni ingirakamaro. ni cyane. ariko rero mukobwa Jane uramenya amahane yawe usige uyabitse ahantu ntuyajyane kuko uyitwaje byatuma ntacyo mugeraho. uranyumva mukobwa Jane? nimwe muretse turuhuke gato yenda bagezeho inkuru itariho ivumbi. ubwo ntushaka kutugomesha sori ahubwo navuge vuba ariko kudutera amatsiko. yemwe ariko rero mwababyeyi mwe rwose ndabinginze mumbemo ndabinginze mumbemo kuko ibyo ngiye kubabwira ni ibanga rikomeye ariko ngo rikomeye. naraye rwose mbiboneshereje amaso yanjye ibyo mbabwira ni ukuri mpagaze. bande se ubwo muzi ko Nadine ashobora kuba agiye gusenyera umujyanama w'ubuzima bati. ngo iki uwuhe se ubwo se ni uwuhe koko uwuhe mujyanama? umujyanama w'ubuzima agiye mvuga ni Nonsiyata. yego mana nyakasa yanjye niba Nadine ageze kwa Rufose abafite abagabo nuko bakomeraho. umva rero mbagira inama nimuze duhaguruke twese twirukane ikirura mu ntama. dore aho yahereye we dore aho yahereye ngaho kwa Nyiramariza ababyaranye n'umugabo we Stefano abageze kwa Patrick uriya mwana w'umusore aramuryoshya ababyaranye nawe. ubwo murumva aho ageze ari hehe? murumva atageze kwa Rufonsi karabaye ahubwo rero 2 azabageze iwanjye ni wawe kandi ntazatinya sori. none se nyine murumva tudakwiye kumwirukana Nyarurembo mwabantu mwe. uretse gato sori kuko iyo nkuru tubwiye wayihagazeho umutima wawe nawe urahamanya n'ibyo amaso yawe yabonye. umva Nyiramariza di urabona sori nari umwana se? Nyiramari ibyo mbabwira narabyiboneye gutya n'amaso yanjye ntabwo ari inkuru rwose mbarirano urumva kandi amaso yanjye ntabwo yibeshye. narababonye numva umubiri wanjye uhise usesa urumeza ayi wenda konja numva nahise nkata mpita ntaha nararanye umutima mubi mw'ababyeyi mwe ku buryo ubu ngubu numva nduhutse mbibabwiye. ese rero nk'abagabo banyu murabagenza mute disi? murabazirika murabigenza mute? ntabwo tubazirika amakuru ntabwo tubazirika turikiza kabutindi iriya ngo ni Nadine. ikibazo ntabwo ari abagabo bacu ikibazo ni Nadine. yego apo uziko ubwo nakwigendera ndute ariko ntukirakaze gutyo nara. none se cyane ibyo nashaka kureba kubera iki? utantegeka ariko ku mayinite waguze wibuke ko telefone ari iya mama wanjye. ngaho subizamo iyo ndirimbo nirebere rero ndashaka kuyifata mu mutwe nkazayiririmba. rekana n'indirimbo ariko ngwereka agafilime keza k'ubwenge naraye mvumbuye. ibidateye ubwoba ndute hari ibyo mwanyeretse ejo bituma ndarambirota. rekana na ziriya filime zaba niyo nkuru z'intambara ngewe ko nkoresha iyi telefone ngenda mvumbura. ngaho gashyiremo ariko karangiye vuba dutahe ndute. ngwino rero duhunge umuhanda duhagarare hari ahantu hiherereye. ndabyanze ndute amajwi ataranasohoka rwose ayo mashusho nge sinayareba.
warebye ariko do uyu mukobwa n'uyu muhungu barakundana bagatoroka iwabo kubera ko umwe aba ari uwo mu bakene undi ari uwo mu bakire. Hanyuma ariko si uri mu bikinara aho kureba ko wipfuka mu maso. nipfutse mu maso ye sinshaka kubireba. Nara nanga ko uri umuturage kandi ubu si ikiguteye isoni ni iki? ni ibyo ngibyo uri kureba ndute none se ahubwo ntureba ibyo uwo muhungu akora uwo mukobwa. ahubwo akira mbara kure kuteri nawe wumve. Mana we bimaze kuba ryari ndute 12:40. wacitse ndutiye we noneho nyogokuru ndamukizwa n'iki mana yanjye we. winsinga njya nyine yewe ubu mukecuru ungana nka nyirabazungu wa buri kinyoma umubeshya. wowe nyogokuru n'umuzi ku buryo ugeze mu rugo ukamubwira ko wadushyiriyeho isomo rishyashya rirangira saa moya yakunyomoza. ariko se wakimbwiye kubona hanze aho mubona ameze nabi. nkingure kandi ntashaka kunyinjirira mu nzu. Pascal kingwa rwose mbeyemereye nabi. uzi umwanya amaze hano inyuma y'urugi kutegeka hose. vuga ikigugenza hakinguye mukobwa aja rwose singa ushaka iwanjye urumva. ariko ubundi ninde wakurangiye ahomba kuko mukobwa aja naguhunze nshaka amahoro kandi aho nguhungiye ndayafite. koko ubwo ufite amahoro utazi uko abana babayeho Pascal. ntukankangisha abana ariko urumva naguhaye rugari ngo ukore ibyo ushaka uko ubishaka ntakubangamiye. Pascal wagiye genda niruhukire yewe dore niriwe mu kiraka nje naniwe mukobwa aja genda rwose. winyura nk'uhura imbwa nayo itariye Pascal. ubundi suracyari uwanjye. ndi uwawe uri umugabo wanjye nakunze nkaba umugore wawe ukunda. bana ibyo ngibyo hasa nyine nta soni wowe uratinyuka ukavuga gukunda. Pascal akira mugabo wanjye nkunda dore uje unaniwe rwose n'akagwa nabonye mbanje kukagendera. ako kajerekani se burya karimo urwagwa ariko uzi kumenya ntagihumurirwa we. kuki ntarwumvise narinzi ko uciye hano uvuye kuvoma da. ni urwagwa rwiza rwiza rwa rundi ukunda nararushakishije rwose nza ndwitwaje ngo nkwikubite imbere ngo usabe imbabazi mugabo wanjye. urwagwa rwo wenda nshobora kurutabara nanjye nitabara cyane ko nta n'ibibazo mfitanye narwo. ubu dufitanye ibibazo ni wowe. nyamara nanjye ushatse wambabarira kuko ni ukuri mu byabaye byose ndagukunda nta n'undi ushobora gukunda buriya. ni ukuri mugabo wanjye curura kugaruke mu rugo turere abana imana yaduhaye. ariko se mukobwa aja uru rwagwa oya oya. ariko mana ugeze ubwo nkekera ibyo koko Pascal mpereza icyo gikombe. urambabaje ariko Pascal. mano ni inyweri. mbega urwagwa ruryoshye we mukobwa jana we aho wumva ruhuye n'icyaka narimvanye ku muroho rwose. ongera usome ucurure rwose. niko ye ubusuru rwose ninjye waruzaniye ra. ni wowe pe ariko nanagufashe nta kibazo Pascal. turusangiye se hari ikibazo cyangwa ndukurekera uzarumare n'ejo. yewe murebwaye wingomesha reka nyaruke dore burije. ubwo se ugiye nkubwiye icyatumye ngutegerereza hano Nosiya. ntagira ngo ko ari uko nsuhuza bisanzwe. oya hari amakuru nashakaga kukubwira. kagira inkuru. numvise ntayahamana rwose. reka da. ni ukuri uri umuntu mwiza n'ibyo tumaze kuvugana birabihamye. ni amakuru arebana n'iki se murebwaye. yewe karame ndayakubwira pe. aho kugira ngo uzisange mu bibazo nk'ibya Nyiramariza. kagira inkuru. ndayakubwira rwose. ugende wigenzurire ahari ibyawe wabikumira hakiri kare. ibyo ni ibiki uvuga murebwaye. nubwo ngiye kuyakubwira rero sinayahagazeho. niyo mpamvu ngo usabye kubanza ugatuza ukanagenzura neza. mana yanjye we ni iki murebwaye. hari uwaduteranije murebwaye. we ntabwo ari ngewe rega. none se ninde kutambwira. ni Nadine na Korufosi. ngo abo bantu ko ari babiri rwose ibyabo si shyashya ariko utuzanye busobanza ugenzure neza. ngo iki. Nadine na Rufosi yewe. ngo ni Nadine na Rufosi umugabo wanjye. nuko bimeze pe ngo barakungitse rwose. ayo manange we niko se murebwaye. ndakumva. ubu wanegereje hano muri uyu mugoroba ngo umbwira amatakara gasi koko. musibi n'ibiki koko. niko ngewe nigeze ngo ushinga kungenzurira umugabo koko. ntiwabinshinze ariko urumva sinabona umuturanyi ahishije inzu ngo nanjye nsase ndyame. reka nkubwire rero murebwaye. urabizi ko ngukunda kandi ndakubaha. n'undi munsi ntuzongere kunzanira amazimwe rwose sinkunda ubujajwa. aho ntimunyumvira maze ubu narinzi ko ngize neza none ndabizize.
ni ukuri ngewe rwose nta mazimwe ngira ni amakuru numvanye sorina ubwo rero numvaga rwose ngomba kuyakubwira kugira ngo ugire icyo ubikoraho utabara urugo rwawe amazi atararenga inkombe. ye ese buriya ni na sorina wabyumvanye? arambona ariko arambwira wamubwiye kujya agenda ansebereza umugabo. ariko harya ubundi ubu turihe mukobwa ja? uva Pascal di ubwo ntushaka kumva kaba Pascal? mama y'Imana da usinze aho turi mu kabari se ni he? oya da turi iwawe. uzi kumenya nasinze we umukobwa ja ni wowe cyangwa nundi? ni jyewe Pascal wanjye. egere hene kibasumba zoba ryanjye ribagiza ryanjye simbi ryo ku nyanja ngwino hano sha. Pascal ni wowe utagiye kunsigiza gakera tukiri bato? yego mukobwa jana mukundwa wanjye ngaho rero ugira uko ugenza kuko n'ubundi waguhaye araguhata. uru rwagwa rusa rwose ntago rwandamira rwonyine ni mama y'Imana. oya Pascal sigaho rwose iryo risubiza aho urikuye. ariko mukobwa wabambabaje uzi n'igihe cyose maze ndyama nkabara inyenyeri kandi wejeje inyanya sha mukobwa. inyanya zo zireze rwose kandi ni ibitomati gusa. none se nyine ntabwo byumva higo gitomate cyanjye we. hoshi cyarira Pascal wigegera rwose. nuko sawa irorerere n'ubundi ndabizi waramparuritswe urumva. wangize ishati ishaje mukobwa ja sawa? oya ni ukuri Pascal wanjye. none se ubu igihe gishize ntuzi uko kingana wowe koko niba utanankumbura kuko wenda uba ufite ba Stefano ukeka ko njye nagukumbura koko mukobwa. reka hariza cakarafu ngo ni Stefano Pascal ntiwogere no kumuvuga rwose. ayasha wowe ntazi senzi nyina urumva. ubwo se uranyishitura hari ibinyoro ndwaye hari umusonga ndwaye se si uko Stefano aba yako. Pascal umugabo waje huda nayo mpamvu naje kugushaka ngo dutahe ubundi ibyo ushaka byose urabibona ariko turi mu rugo. mu rugo? mu rugo mukobwa ja? haguruka bwaga ahubwo dutahe ako kamatora n'uburingiti tubisiga kandi ubu turatashye aho inzu yacu yavaga hose turahahoma si ibyo bukuzi waje. none si imfunguzo nazisize he mukobwa ja? ntazo wamboneye hafi aho ngo ntasiga hano hadafunzera? mukobwa jana umugambi wawugezeho. ikibazo yari afitanye na Pascal se kirangiriye aha naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. ni kuri kino gikino urunana turangirije ko amakuru yacu yo kuri no munsi wa 4 igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 3 umwaka w'2026 twabashikirije ko indongozi nshasha y'ikirenga ya Iran yavuze ubwa mbere kuva atowe yemeza kubandanya afunze umuhora wa Hormuz ucamwo ibitoro. twabwiye kandi ko leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iriko iragira amatohoza kuri cya gitero ca drone caitana ejo abantu batatu harimo umukozi w'ishirahamwe UNICEF. mwumvise kandi ko inama nshingamateka ya Senegal yemeje itegeko rikaza ibihano
ku baryamana bafise ibitsina bisa ndetse rikanahana ibikorwa byose bifatwa nko kubamamaza. Nayo mu mikino mwumvise ko umwongereza Stephen Constantine yagarutse kuba umumenyereza w'Amavubi mu umugwi serukiragihugu w'u Rwanda mu mupira wa maguru. Mushobora kandi gusoma ahandi makuru menshi ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu ariko bbc.com agakwego gahuza, mukongera mugasoma n'ibiyavugwa ko ku mbuga za Facebook na X, ndetse mukanashikiriza n'ivyumviro vyanyu kuri ayo makuru nyene. Amakuru ndabise ko yarahagaririwe na Anne-Marie niwe mwiza, muhinga bw'ivyuma yari Maxwell Okot. Kwizina ryabo bose rero bafashije kugira ngo amakuru ashikire kandi turashikirize, Bernard Bankukira nk'abandi bashimiye. Mugire umugoroba mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Tuzoba dusubira.